Confederação Desportiva Timor-Leste, Hassurumalo Embaixador Indonésia Timor-Leste, Octo Dorimusmani, Hudikolia assunto nota entendimento nebe CDTL Hokoni Assina e atinan rihunrua sanolo resinat. Presidente Confederação Desportiva Timor-Leste CDTL, Macário Sanches informa assunto ne. Ba jornalista sira quarta-feira loronsan lo resinhat fulan junho tinan rihunrua no lo resintolo e a Pusat Budaya Indonesia dili. Macário Sanches afirma objetivo husia soromalo ho embaixador Octo Dorimusmani ne o insamak bele renova nota entendimento ne bemak CDTL hokoni asinona e hatinan rihunrua sanolo resinghat. Embaixador Indonesia Timor-Leste, objetivo atu hahu hanoi fila fale, oisa atu renova fale, MOU ne bemaka CDTL hokoni asine 2014. Também respeito para o protocolo diplomático, então a mim mais assuro para tu sua ajuda, embaixada para tu facilita a mim oisa tu bele, ambero bele halo renovação dele. Idane encontro início, encontro awal, oisa Confederação Desportiva Sukono atu hahu através susi kedutaan besar Republik Indonesia ya dili. Depois mak forcida a mim halo komunikasi ho menek, no embaixada Timor-Leste Indonésia, atu none bele hahu encontro início ida, insato bele renova protocolo. Também tem respeito ao protocolo que existe em Raino Bos, protocolo que existe em Indonésia. E também é importante para o lado e a mim contente também embaixador facilita a minha discussão no tuan quando o insato bele desenvolve Federação Desportiva Sira para tu retan atividade mais interessante. Também lá os desporto, mas ligação ao turismo, pariwisatanya, desporto pariwisata. E daí que agora que de embaixador mos fazer e daí para tu bele e futuro e também halo o insato bele melhora tão fali relação daí forte e futuro. Enquanto embaixador Indonésia Timor-Leste, Octo Dorimusmani, sente contente ao visita o presidente CDTL, onde membro Sira, pensama que ele continua serviço, nebe iha ona, entre CDTL no Kuni. No além de ne, colhemos com a cooperação e a área de esporte união, também iha Timor-Leste, potência de esporte união, botebes. Pagi, bom dia, ya senang kami pagi ini menerima kunjungan CDTL, Pak Presiden dan Pak Sekjen untuk menjajaki dan menindaklanjutin kerjasama CDTL dengan Indonesia itu KONI nantinya. Ya, mungkin sudah lama setelah COVID sudah tertunda dan mungkin ini waktunya kita untuk membangkitkan kembali kerjasama CDTL dengan pemerintah Indonesia, khususnya Indonesia mungkin KONI dan mungkin ada organisasi lain terkait dengan CDTL. Ya, kami menyambut baik kedatangan Pak Presiden dan Pak Sekjen untuk mengembangkan kembali, menguatkan kembali hubungan khususnya untuk bidang olahraga. Karena memang potensi olahraga di sini Timor-Leste sangat besar. Kita lihat dari jumlah penduduk dan spiritnya untuk berolahraga itu sangat besar. Kita ini harus kita kembangkan. Saya tadi sampaikan bahwa bagaimana kalau kita sama-sama membangkitkan semangat anak-anak muda untuk berolahraga. Mungkin itu ya yang sementara yang kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Bagaimana ke depan? Ke depan pastinya nanti akan ada pertemuan lanjutan. Ini kan masih pertama. Pertemuan lanjutan awal pertama untuk melakukan kerjasama. Ya, saya tadi sempat sampaikan bagaimana kita potensi-potensi yang ada di Timor-Leste ini kita kembangkan. Kalau kita lihat kan sekarang saat ini banyak atlet-atlet yang berpotensi sudah mulai mendapat beberapa juara di beberapa tempat Olimpiade, misalnya taekwondo, sepak bola Timor-Leste juga udah mulai dikenal di region sini ya. Ini kan tinggal hanya dinaikkan lagi sebanyak semangatnya. Saya kira itu ya. Saya makanya ke depan nanti lebih jauh lagi nanti jadi industri olahraga ya. Industri olahraga nanti selain pariwisata nanti industri olahraga bisa dikembangkan di sini. Saya kira itu. Terima kasih. Ya. Reportase Robinson Mandan, Televisão Timor Post.
Janela informação bem Hotu. Atau tem informação atual dia Clio que tahaluha. Anehan botão subscribe, like, halo comentário no Fahatutan ba media sosial Hotu.